Ake ngikhuleke umhlaba wonke yingwele ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa. Kunesichithe esijulile kakhulu esesibhidlizile ubudlelwane babantu abaningi. Kunomuntu okaphuphe umuntu asebudlelwaneni naye amphuphe ethandana nomunye umuntu. Athume phapha amabona ukuthi elakithi lingithandile lingikhombisa ukuthi lo muntu engithandana naye kukhona omunye umuntu athandana naye. Kanti hayi ngoba kunjalo kodwa kunohlobo lwesichitho olujulile kakhulu la abantu abayizitha kuwe nabenza izinto ezimbi bekwazi ukuthatha isinephu sakho bashadise nesinephu somunye umuntu bayihlanganise lento bese bekuphephetha ngayo baphephethe lo othandana naye. Lo othandana naye emelele ebusuku abone uthandana nomunye umuntu kanti kushadiswe izinephu zenu nobabili bese ubudlelwane benu buyabhidlika. Kubalekile ukuthi amaphupho nabahlaziyela wona kuba abantu esaziyo ukuthi uma bewahlaziya abawahlaziyi ngenyama nangolwazi kodwa bawahlaziya ngomoya bawabuke ngehlo likamoya.